i u sklopu tog parka imate šetalište, javni toalet, ako to nekom uopšte treba posle, da, znate, 50 centi se plaća. A već da smo prošli. Jeste, da postoji tu putokaz baš i onda to obavite pred kraj. A mi smo sad na samom početku šetališta. Šetalište ovde počinje i završava se preko puta nas. Evo vidite tamo gde je onaj vodopad. Nije vodopad, nego fontana, gejzir, tako je, gejzir. Kod gejzira se završava, tako je onaj ko želi da prošeta 4, skoro 5 kilometara, imate krasu. Možete da uživate u toj lepoj šetnji. U jednom pravcu, jeste. Ima vodič posle. Pa nema, dobro, ali zanimljivo je lepo usput, onako lagana šetnja. 27.000 stanovnika, nije preterano veliki. I ovaj stadion je napravljen nakon Drugog svjetskog rata, 1961. godina kada je ovde postavljen. I tu se nalazi najstarije jedriličarsko društvo, tu ovde vidite dve zastave, jedna je italijanska, a druga je zastava tog jedriličarskog društva i postoji ta čuvena regata Cinquecento, zove dugački jahti koja se održava ovdje na jednom svake godine u junu mesecu. Ovo je spomenik palim borcima u Drugom svjetskom ratu. Švajcarci su se isto borili nekad sa Italije, tako da se tu nalazi njihova zastava, nalazi se zastava Evropske unije i vlasništvo nije. Da, tako je. Onda krenemo put grada.